Auriak kodi suta kalo katakwi kesi eshisata au mishoko tutete eponelo ageona tarisomero Airut Idwe kobeite ageon awadik aingito na washa losa karaya polonichong lo kan kodi suta kalo katakwi Walter Elakas Okiring nyesi toro na eponelo kwa na iburata isomero API isemero ngesa na kia tunga dumunda tinu mame awore na pera ngari koku osemero na anai yabaka ikota tubena isiri o chama ina ne president eje UPE eje USE categorically baka ibo o chama na do ashomo kwa hini na beito redwe concentrate aja utakoto ashomane na kiona doko nye somero arwauni ageona rukyo koku somero mame ra ibor na jokuna. So in my opinion ajokuna ati aja lakini duelu concentrate ujaso atukora shoman dodo kwenye kama ripoti doda ripoti nyingi stoso maijo anu kwa na I demanding ai buraoni koni kapuni kwa pesomero kulitola damano ikoku na ibe ito rasipo kilikuwa na soma ito rustuno rea bongue mama pa kinaje utatukote mama pa kinai revising itabu ibore ina otana ni do iche biro no rose mami somero iche keuna nara keche ite noi akirota na isirigi ikota kirone da Joseph Alucha Aurian ngese abala ebe yogwara Auriak Kanu kwenye kopani ya Airut kokoto matamu ana unyetana na ebe ito ko kasoma nyita no itu alusa kokoto na ipakini ngani jao mama joko duchu Airut kokajoko ko kasoma nyito do kwenye teteni ni results imikiko kwenye jebe no so day school nyo bi here hunda lo semero Olo do semero peruno ngala oni Auriak beje hilolo Ecebokinere Idwe idolta singina yabaka ba opakini kadikoni koko eja sunguno da opotu Auriak kilipata apuga na ile iponisho luko pana itoloshata risomero ashoman kakwapuo narai ugwarit Auriak erononoi selipita ngapuga ne da ile ike police so ya la isho ata muna uniete na ditagugo aneja ngoti nyakol osite kwa shomero universities semester ni are na uniete na uriana achama is the ashoman kopa no ni teso ipogari koloni PhD ipogari koloni degrees master nanyo ekidiokoto mamete eja lo eja da ngobrusa ne ngobruto mabe pote na yaya na chwangana ngara na itopolo teso so anu na ito lomoni results kwa joka automa shoman so ekoto isomero na jarake ni keje policies anyin bonbe do ne ngese ko rapuga na lom toma anyin be we control we regulate eponelo isoma di someron kanu ino isomero no ngulu ya gewto sto en kulepek do bo yoda Aurian ai yenge na akere je ole mi soma ejo amundi obore be lukuna ko taluara ko tare yangare ko ge una parna eno sei no semero mere so it is either way all the players have to play their part. Anuka TV East Francis Ochen kodi suta kalo katakwi